was saying her attention TV so my kwaba e bas watch any a me pa subscribe follow like and comment you could pay mo so e Facebook and so attention Tvgh okwa pa follow like comment and also share and social media trends so na me be so mo e attention TV say Ghana me ha say ana video bi e be circulate to abonten e Tvgh Appiah or your actress papa e Ghana me ha say ka say sinitwa 4 mama 5 ana enuma e be kan Tvgh Appiah e de aka ho na we ana Tvgh Appiah e ye wo bi a won fa na nyoma embe to abonten so nti yenim ne owo ana yenim ne owo process na we ana nche ye bia obi a ono so bon ho mode papa wo sinitwa mu e wo Nigeria e be pie mu e wo Ghana me ha say ya wo say okochia Tvgh Appiah no ko ye no bi san Tvgh say Auntie Tvgh, is this your house? I say yes, this is my house. Na wo ana gay say the me Ghana fo hu ne wona wo mu Tvgh Appiah me ma no hu e wo hu ne Tvgh Appiah e wo na we ana video be to abonten wona na wo di kan e ba abonten de wo fiefie no mu e be kire yen no kure che da anya fie bi sa ha no ai wo ba abonten so be kasa na we ana Agradaa so e de ni hu agima wo kire ma kire se e ka me akoye se Agradaa e ta ye live video se woni fie a wo kire ma kire a say the Tvgh Appiah fie no kra compare Agradaa fie no kra entwo ne wan kapre na we ana Agradaa so aba abonten be kire ma hwe se e ma Ghana ni bi ankotena ba bi entwo ne no mutuo enkire se wo no de wo de ono Agradaa ma me Agradaa na evangelist ma part ni fie no e be compare Tvgh Appiah yenko tie ma me Agradaa embrace ya we nkwala afi na omo bobra na omo ntimento akwala bi a afi na watimi asi dan baako enkonwa we wontimento so ati ase ti se wo hu a oba bi ana abaiwa bi ana se oba bi ni nkonwa we gu ni officer we ni board pa we eya defo nkonwa ni board papa o se me baby a me ko bi a me office bi e bi wo ho no na kire se eno na kire se wa bobra aha ne board papa enya nkwala ebo esi wosa no enya nkwala bo nti we nya obia na betimi ato so ati ase nya obia na betimi ato sa nkonya we you only different nya obia na betimi ato nti no se obia woni a ope eba ahemfu eni ntini omo abobra we nkwa ena yepe ati ase nti no Agradaa ya domo a ochina I said but Tracy is having one. I said but Tracy is having one. Yes, said Tracy will be a natural say wa bobra. What must say? Hey, unsa me catch her say. Obi o bibia you be a wa bobra. So wo mobra we omo abobra che no wo no mutosa nkonwa we yo. Ti sa fe na wo no wo ya ba fresh e wa brabomu a nkonwa we wuntimento. Because nkonwa we ne set no is about 1.something billion. Enyan kwala nkonwa ye wo fake ene wo original ho. Tisa uko obi dem ana obi fie o sha defo e wo Ghana ha uko revenue obofo fie bi wo ho what ma say uko o se diamond appear to okay obi a wo bi wo ne fie bia na just wo abobra emfa ho say bia wo ya girl ana say no it doesn't matter the age of the person emfa ho ne age no tisa wo hwa me ayere ho ne bom paye na Awurade ntimi nhira wo what I say, Agradaa ntimi nhira wo netimi tonkonwa we bi fagu dem. Ohu so obi atonkonwa we bi gu ni dem a me se respect nipa no. Ne nkonwa we ne bo, etimi to abrosan. Etimi si 2 bedroom self contained. Akonwa we bo. Ati. Aha, ti se wonni ska eno nkyere se mo wo hoi eme. Nkonwa we obi a ukoye papa president Akufo-Addo fie bi si ho. Ukoye papa Kufuor efie ebisi ho adefo de na wo so yesikani na wantimi anto konwa we ya anya se wo mobra sa ne Ghana ha nete sa wo so abobra pa because obi de beto we back pe 1.5 billion no and any rooms no de beto normal chairs office chairs our office chairs no so normal ones ne de ye de gu ya ma school dem ye de gu ya ma school fo no omo dem na ye digu what I say
It is a me so be a rent dan kra na se kwaton konwa we bi e de agu ni dem a respect nipa no na konwa no nya boketoa meba my voice in my name from enye boketoa and original ones no wo the camera to so a aya hwe also the camera na to so a hu ade na ti say gold ankasa hu ni ti say gold say the hu trace de na sanity say no be try say trace have some no sanity into where your friend bobrapa akonwa where your friend bobrapa or say it is true. I have one, I bought it in Italy. Or say it is true, I have one, I bought it in Italy. And young kwala konya ni si was ano sa gold channel. And young kwala konya your friend bobrapa. Sam your friend bobrapa. What must say? It is so big banner by and was say and a sign up konya share any boarding. We won't mean to be that at the phone neto, a scaffold neto. One a radiation woman found so ya buy wa me we ya buy wa krana konya we me hu so what to be I respect you. Me hu so bobra. Nti ye ho ne bobra, bompaye, na dua dwempa. Ne ja ho ye ne ni bre ne bobai bompaye se de wunua bi anya no awrade ma wo so nya bi. Awrade de me nua bi anya no ma me so bi nya bi na daachi me si danya matobia gume dem when you show off me encourage you what ma say I won't say nesi won esi wo correct say dan no me encourage you sani e be ya daachi wo bobra wo be mu wani adaso se wo ye dan ya wo bobra na wa tade papa he wiasi ye mfa japade enko ba bia but e ka ho bi ba o say e ka ho bi e ka ho abrabo no e ka ho se e wiase ene ade e fe enka brabo ne ho a enko bia ne wo be bompa ya hanyango aha Jesus Christ obi a wo bompa ya awrade ma menye yie awrade ma menye yie nyina no e obi opeso odi yie na Bible so aka kire ye se awrade nsem hira ene ma onipa ya odefo awrade nsem hira ene ma onipa e ya odefo. What am I say? It's the moment now bomb pie no. Was say how much now? Now no bet me anya be 1.6. It depend how design no etie. Or see gold clear and what am I say? Ain't no bobra papa. Otonso on the table say can come. Where when you're the four, you can't buy it. So what I say? Say who my one na we be sisi wo modem one. Don't waste your time on kra mekeka yesem fu hia enkeka nkwase asem mfu bi go bi wo ho a ye woni pa bi wo ho a ye wo premani ene ye wo sikani ye wo premani wo to asset we e 2 in 1 no eno ni we 2 in 1 and we 3 in 1 3 in 1 and away a single and away so yes single so what must say nti yesi emfa wo hia enkeka enkwase asem wo ho a say Agradaa I need Agradaa emfo hia enkeka enkwase asem no an say obebom paye onua bi ya de na wonni bia pray to God will give you obi eba obeye na de na otse ho na omobra kanwano tum Abusia ba me Agradaa na nimutuo ana wo kire mu akire se hwe na Ghana ni bia kotena ba bi fise onu ni fie no kra no e ka ko be 12 billion Ghana cedis na chese entu e bia jakapia kra e wa konyo kra simu kra ni bo entene Attention TV eso ene Queen University Foundation ana sama sana me di tumedi e be so mo e wa Attention TV so abusia me da ase makra